yango tokozala na mokonzi ekolo atia motema na frigo tozali nsima na ye tozali nsima mokonzi ekolo tokosala manso tozala na kati ya defense munguna azalaki deja sa kabi tolongoli ye torekipere mboka na biso torekipere neo na Nabasuhuje mbifuriza ibihe byiza mwese abahisemo gukurikira Izuba News TV. Turi hano ngo tubaramize inkongoro ipfutse y'amakuru. Uru ni urubuga rukugezaho amakuru yose yo mu karere u Rwanda ruherereyemo. Nge nitwa Claude Hategekimana, niyemeje kubabwira ibyo mukwiriye kuba mwumva. Uyu munsi mbazaniye amakuru mashya avuga ku mirwano isa niyongeye kubura hagati ya 23 n'igisirikare cya Congo FARDC, kiyongeraho igisubizo uyu mutwe wa 23 wahaye Perezida Tshisekedi kubyo aheruka gutangaza avuga ko azatera u Rwanda. Duhereye kuri update z'imirwano rero nuko uyu mirwano isa niyongeye kubura hagati ya 23 n'igisirikare cya Congo FARDC. Nyuma yaho hari hashize iminsi nta mirwano ivugwa kuva komisiyo y'amatora yatangaza uwabaye perezida muri iki gihugu. Muri iki gitondo cyo kuwa mbere hagana ku isaa 4 n'igice muri groupement ya Nyiragonga ahazwi nko mu kibaya herekeza ku musozi wa Nyundo no muri parike ya Nyiragonga ahazwi nko ku mabere y'inkumi, haramutse humvikana urufaya rw'amasasu na za bombe zarimo ziraswa n'indege zo mu bwoko bwa Sukhoi, ndetse bikavugwa ko na nyuma haje za drone zaje zikurikiye indege ya Sukhoi zitangira kumisha imvura y'amabombe. Igisirikare cya leta ya Congo FARDC kivuga ko kirimo kurasa ku birindiro bya 23 biherereye muri utwo duce mu rwego rwo guhashya uyu mutwe, ariko ya 23 nayo ikavuga ko FARDC nabo bafatanyije barimo kurasa buhumyi za bombe zikibasira abaturage n'ibikorwa byabo. Kugeza ubu ariko ntiharamenyekana abamaze kugwa muri iki gitero, gusa tukaba tubijeje ko turakomeza kubakurikiranira iby'iyi mirwano yongeye kubura kuri uyu wa mbere. Ibi bije nyuma yaho FARDC nabo bafatanyije baheruka kurasa za bombe mu gace ka Nyongeraho muri teritwari ya Masisi bagamije gusubiza inyuma abarwanyi ba M23 bamajije kukageramo, ndetse icyo gihe FARDC ikaba yarakoresheje bwa mbere za drone zo mu bwoko bwa CH4 yaguze mu Bushinwa, gusa abarwanyi ba M23 kugeza ubu bakaba batarasubira inyuma nk'uko FARDC yari yabigambiriye. Andi makuru nuko Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa M23 mu bya politiki, yasubije Perezida Tshisekedi kubyo aheruka gutangaza avuga ko azatera u Rwanda ndetse kashobora kurasa Kigali yibereye mu mujyi wa Goma. Lawrence Kanyuka akaba yavuze ko gushaka gutera u Rwanda byatangajwe na Tshisekedi ari nko kwiyahura kubera urwego u Rwanda ruriho mu bijyanye n'ubwirinzi no kubungabunga amahoro n'umutekano mu bice bitandukanye bya Afurika. Lawrence Kanyuka kandi yanakomoje ku ihuriro Alliance Fleuve Congo ryamaje kwihuza na M23, ndetse anavuga amazina akomeye y'abanyapolitike bo muri Congo bamaje kwinga kuri uyu mutwe. Anavuga ku kamaro gakomeye iri huriro rya Alliance Fleuve Congo rizamarira abaturage, by'umwihariko abatuye mu duce M23 igenzura. Lawrence Kanyuka kandi yibukije Perezida Tshisekedi ko nta burenganzira na buke afite mu duce M23 igenzura muri Masisi, Rucuru na Nyiragongo n'ahandi bateganya gufata. Ni igisubizo Lawrence Kanyuka yahaye Perezida Tshisekedi mu kiganiro yagiranye n'Ijwi rya Amerika. Hakaba yagize ati: aya masezerano ashingiye ku kurema urubuga rushya rukaba urubuga rwa politike na gisirikare rw'abanyekongo. Ni ihuriro rya politike na gisirikare ryashingiwe i Nairobi ryitwa Alliance Fleuve Congo, rikaba rigamije gushira ku ihereza imibabaro y'abanyekongo, kugarura icyubahiro cy'abanyekongo, gukemura impamvu nyayo y'amakimbirane kubw'amahoro arambye mu gihugu cyacu. Ni ikintu cyiza mu by'ukuri kitigeze kibaho muri Kongo. Ubu dufite Colonel Nanga wiyunze kuri M23 n'abandi banyekongo biyemeje kurwanya karengane gakorerwa abanyekongo. Iri huriro kandi rirafunguye ku banyekongo bose n'abandi banyafurika bifuza kuritera inkunga, barimo amashyaka ya politike, societe civile, abantu ku giti cyabo n'abashoramari. Lawrence Kanyuka ibi bivuze iki ku banyekongo, by'umwihariko ku batuye mu duce mu 23 igenzura? Iki ni ikintu cyiza kuko abaturage batuye mu duce M23 yafashe bariho mu mahoro, nta vangura cyangwa se imvugo z'urwango, abantu bari mu bikorwa byabo bya buri munsi. Bivuze amahoro. Ni byiza cyane kuri aba baturage kuko bari kubona imbaraga nshya zizabafasha guhagarika imibabaro yabo. Ibi ni ingenzi cyane kuri aba baturage baba mu bice mu 23 igenzura no ku bandi badashimishijwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Seni yamaze gutangaza Felix Tshisekedi nk'uwatsinze amatora. Ni iki M23 yiteguye kubikoraho?
ntacyo icyo mukwiye kutwitegaho gusa nuko M23 tuvuga ko Tshisekedi nta burenganzira afite mu bice byose tugenzura. Mu gihe cyo kwiyamamaza Tshisekedi yavuze ko azasaba uburenganzira inteko nshinga amategeko akarasa Kigali kubera ko avuga ko u Rwanda rutera inkunga M23. Ibyo mwe nka M23 mubifata mute? Sinzi niba uzi imvugo ikoreshwa n'abantu benshi ku isi igira iti bavuga amagambo gusa ariko atagira ibikorwa. U Rwanda rufite system nziza y'uburezi, ubuzima, umutekano usesuye n'ubwirinzi, kandi iki gihugu kibikora neza cyane. Niba rero ushaka gutera u Rwanda ugomba kumenya ko rufite igisirikare cyiza. U Rwanda rwakemuye ibibazo by'iterabwoba muri Central Africa no muri Mozambique. U Rwanda rwafashije ibihugu byinshi gukemura ikibazo cy'iterabwoba. Ubwo rero navuga ko bafite ubunararibonye buhagije. Twe nka M23 dufata umuntu ushaka gutera u Rwanda nko kwiyahura. Ngiki gisubizo Lawrence Kanyuka umuvugizi wa M23 mu bya politike yahaye Perezida Tshisekedi ukomeje kugaragaza inyota yo gutera u Rwanda. Mwakoze gusoma ku nkongoro ipfutse nari mbazaniye. Nitwa Claude Hategekimana. Twongere mu makuru yacu ataha.